Roadshow nije samo u našoj regiji, u cijeloj istočnoj Evropi. Cilj je da se partneri na jednom mjestu informiraju o svim novostima kojih nije malo na tržištu Sofosa. I onda je najlakše da uradimo na taj način. Posjećenost je otprilike nekih 50 do 80 partnera po Roadshow. To su poziv imaju partneri i tvrtke koje su zainteresovane za suradnju, koje možda još nisu i razmišljaju da bi odlučili da postanu Sofos partner. Na Roadshow zapravo predstavljamo novosti koje su se desile u međuvremenu i predstavljamo ideje i planove koji su u finalnim fazama realizacije. Sofos predstavlja na tom događaju različite tehnologije. Imamo dio tehnologija koja se odnosi na mrežnu sigurnost, dio predavanja se odnosi na sigurnost i zaštitu endpointa. Tu ne mislimo više samo na računala, već i na mobilne naprave. I naravno tu su predavanja koja pomažu našim partnerima da se osjećaju komfornije u saradnji sa našim marketingom, sa našim portalima. Upoznajemo ih sa procedurama koje Sofos ima u okviru svog poduzeća. Iskorak ovog događaja je da ćemo imati jednog korisnika koji će predstaviti svoje viđenje i svoj način suradnje sa Sofosom. U ovom slučaju to je poduzeće Parking Service iz Beograda, koje je jedno od najvećih parkirališnih kuća u našoj regiji, jer na neki način Beograd je i jedan od većih gradova u našoj regiji. I oni imaju zaštitu na svim nivoima, i na nivou mreže, također i na nivou endpointa. Imaju rješenja od Sofosa koja komuniciraju, koje zapravo koriste najsavremenije Sofosove tehnologije i oni će se predstaviti i kao poduzeće i na koji način koriste Sofos. Predstavit će nam se danas na ovom događaju. Htjeli ili ne, suočeni smo sa pretnjama koje se više ne događaju nekom drugome. Ne događaju se upadi u sisteme više samo u Americi, Dubaju, negdje na drugom kraju sveta. Situacija koju je prouzročio Bitcoin kao sredstvo anonimne naplate je, ja volim da kažem, otvorila vrata pakla. I razlog zašto imamo toliko napada i tako različite, sve inventivnije napade je zapravo mogućnost koju je elektronski novac donio da se može ucjenjivati i iznuđivati. Bukvalno možete sedeti sa druge strane stola i anonimno ucjenjivati nekoga i proći neuhvaćen. Sigurnost informacionih sistema je ranije doživljavana kao način borbe gdje poduzeće na različitim nivoima koriste različita rješenja. Sofos, obzirom da ima rješenja sigurnosna koja su izuzetno dobra na nekoliko različitih nivoa, time što povezuje i ti proizvodi komuniciraju među sobom, to je način na koji Sofos vidi izlazak iz ove trenutne situacije koja se događa u svetu. I možda bih mogao da sve korisnike, sve zapravo ljude dobre volje upozorim da jednostavno vode računa o svojim podacima i da ih čuvaju na možda još nekom mjestu osim samo na računalu.